Hello Saisin kilo kijor ke bamaya ini daslam mem yo dia pun UAP ya ka update ni dah em ke problem ko cham da wam hoy u share hap ndap semen ko wi no wan daslam ha mem yo pun update pi man tu snyu pun UAP em jing ma ye gi overload ile ida ma te ile waslam ko surok to wadang krek horo em gi tha wad pun wad te gani ko wi ko angka ko one way hapo rata chera Tegani ko one way ye piyo ka arthau hagani ka liang ka one wagatai ka ar. Tehini dem ar ngut ki bru ki yonga ki lok wada boy yo plak gari la chitom pi chamjinge phi. Tele wo chamjinge gani overload oi phi wato kamni. Ka tu ka khanda wo panda phi tu wom krek kam ka. Ni daw mandala ki hiar ka khanda. Tegani ka kalpat ka tai dan dap chna ka. Tegani ka te dan drill ka di tor kom ne kam wo yo ka te heini तेरा छन बम जा कि किलो की जोर के खी खान भाई लोग ओवरलोड इसलिए टेंशन है मेरा भाई यहाँ में क्या होता है ये जो रास्ता है अभी काम चल रहा है उधर में आपको बाईपास करने जाने के लिए हम परमिशन देता है क्योंकि वो मेरा ज़मीन है लेकिन बात ये है कि भाई लोग अंडरलोड अगर आएगा तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपको बर्बाद करेगा मेरा ज़मीन बोले तो पूरा ख़राब होगा है ना अर्थ मतलब yo pi mana lai beni tu ngam ka khandao te kta ka changa ro te bha ngau panda ngau eu lai pi yo bai kini ka lai ka wan pi yo dam sa block pi hanre mana kit pi chibon mana khan pi cheta wan we tem yol erde tang gri khano lai chem ga jing ya wa ro kini kilo ki jor ki em ha gani ga area ka walai wan te gani ka wan we to du he ni wi ar hei tai sa ko wi cha tai jan malidor Sagabi mot sotali dua po malidor po rata cara dang kidang krek e tegani update ko khonai phi yo pangkut ole heni share ogi lok ki jor bi driver yo antat ke borwe lai ho yo overtake lai de line भाई लोग यहाँ में फालतू में ओवरटेक मत करो क्योंकि फंसने के टाइम में भाई लोग कोई भी मदद नहीं करने के लिए खुद को समझना चाहिए बस इतना सा अपडेट है मिलते दोबारा बाय बाय नीना गुस्सा